tu atu le au whaatalofa i le pa iman mamalu le tātou tunu ua mawhai ana mau mai le whaapoponga le tātou prokalama i le neiva yaso ua ta ua le Outou Manuia o lo tu sao atu le tātou whale whaasalau i Long Beach, California, le United States of America i le vale le mal si ufonga le tau Full Radio Samoa o lo tu ono Misipouena Tagaloa o lo whaafoeina le tātou prokalama i le nea fiafi i mal to wha i atu i le epa le fionga le whatonu o lo whengai ma le tātou IT. Talofa lava. Ia, e momoa na avela tātou te talo, avela tātou whaamua i le tua. Ia, au le i whaiala nei whaiva. E pe on tātou poto ai, tātou ifo ma talo i le tua. Ina ne o mātou manatu mā i le nei avanoa. O na misi e le i mātou le whaatasi mai o lo wanganga pa ia. Ina ne i o mātou meleina le manuia o lo topule mai e la o fio e ala i lungo le nei ala leo. O le melea e momua o na mātou o ane i tulivae o mātou mauli. Si avatula mātou whaatue i ate oe. Ana le pai lava o lo mātou lima i le tūpao lo la e. E manuia ai mātou. Au le whengai mātou ma le nei whaiva o māwhau whetu wha inga o manatu. Ia le ite fo i po le alo fina ngalo mo i mātou te tōtasi. O le mātou te talo o fio maia nganga pa ia e. Mafuta ina le vai o le au auna. Tu whatasi ai ni manatu. Vatu ai la mātou daulanga i la wofio i le nea fiafi. A whailavo i eisesi o whaafafonga mai le nei prokalama mani a venga mamafa. Ni mea lo atu ngalu ai lo lātou wola. Mea lo puniti ai lo lātou tepa taulai ma manino lo lātou va ai i la wofio. Ua mātou tatalo ia whaonga upo le ngutu, a mātou tanga, o mātou pespesenga. Ia meiseo mātou mawhauwhaunga, e langai langona le lei, whaama i te ei manatu ato toa, ia wālawa la tātou pale whengai. Ina ia umaile nei teimi, mātou ta ape masara lau ma toe fo i le tangata i ona manatu tuai, ma le nei mautinoa, sa e mafuta ina la mātou teimi whatasi. Ia nā la mātou te talo le li ia tātou malawo fio nganga pa iae, manui ai me uma mātou te whaia. Nā leo lenga wala atu de swafo Yesu Keriso, lo mātou whaola. Amen. Talumai ana whea, na e longo ai le tua, matau.
Ia, te whatalofa atu I le tātou wawhia, ia I latou mawhai o na whaavanoina o tu teimi e mafuta mai ai, I le tātou whaopoponga o le Outou Manuia I lea, vaiaso ma le vaiaso, leo te vai atu I le tātou record, o le lona valus furu lea, this is the 80th episode o le tātou Outou Manuia. So o le valus furu lea o tātou sessions, whaopoponga, o le Outou Manuia, ma o le anganga lava, ia ato toa le manuia o le tua. Ia e le whawina lai I atonu e amata atu I nei, e langa atu I nei, e pe o le aloi afi e spark atu I nei. Ia o le ato toanga o le manuia o le tua. Ia o le nae, let's say maota tau ave. Po whela val mea o le e whaafonga mai le nei prokalama, I lunga o le YouTube, o le Facebook, ia po o le website fo le si ufonga o le tau fo. E le manatu o le Outou Manuia, o le ato toanga o le manuia, ma le wha ato toanga o le nei prokalama. O lo e wherua I maoe. Ia, it's a huge responsibility, a wa ano whama mafo fau, ia oilo nei tangata. Ua utu mai ele manuia o le tua I ateao. O ailo nei tangata o whaitawina o aso e uma o manatu e tola o manava e ma vai atu fo ia uma I le lalolangi le nei. Ia lea ua whapea o na utu mai le manuia o le tua. A furi fo lalo tupel na yo se manatu fo ile nau te manatu o lo ina. So o le ngā luenga la le o lo o whai I leva yaso ma leva yaso, o le spark o le divinity o le tua o lo e wherua I maoe. Which is a very serious subject. Because e paua lea o ngā o le whatufunganga le nā, ia o le tuleia I o me mamafa. E le mawhaiona wha o ngā se pasuka e whanai se lango meli se tulou. O le o ngā o pasuka, I o le au mai I lalo vaatitele. O wai a whapela wha o ngai o e lau pasuka e whanai I le lango. I o no manatu lea o mai mau tutau. Mau malosi. A whamai al whetale ngā le li I outou sa ili mua le tua malana mi tonu. O na wha au popo e leo name uma. Ia te outou. E pei o le whaapoponga la I leva yaso ma leva yaso o le Outou Manuia I lalo wa inga si ufonga le tau for Radio Samoa. E pei o lona whaanaunga le nā. Ina ia ato o toa I lo tātou o tunuu, ia I lato o lo tātou nuti mea I langa ngana le nei o tātou tua a. Le manuia o le tua. Ia mai mo le tātou le melena le tua malona finangalo, malanami o tonu. Whamaila upo le tusi o na whaao popo ai leo nā mea uma. O ame whaao popo. O le soifua langi maina, o le atamai, o whanua, o suafa, o oa, o tāleni, o whanau, o ainga ma au ainga. Ma so se mea lava o lo atu ngalu ele so e fua mele o lo tangata I nei. Whamele li I outou sa ili mua le atua malanami o tonu. Ia o na whaao popo I leo nā mea uma. Ia, so melana e multe le atua il whaaftai e tusai foi o le whaavanoina o teimi. Ia mafuta mai e ma o le whaamoe lava. Ia le ngata ina manuia I nā. Ia tufa mai foi I nei manuia I nei. Ia matoe tafe atuai. Whapenale winga o le mata upu lea. So, pene awa noe whaafatai atuai a tātou sponsors. Tātou sponsor mua o le Second Samoan Congregational Church, United Church of Christ. O le visiona al Second Samoan. O lo ainga I whafuatu Samoa. Second Samoa, the Samoan Diasporic Community. Pe o le visional na le au lotu na le te fono lau whainga luenga. Ia mai se fo I lato o lo ngā lulua I le kalesi. O le kalesi Samoa, sa pipi I fo I malua.
ina o vavae le kalesia i le afi vesalau valusufulu ia ona nuti mea lea faatasi ma e kalesia na o i kanana fou ia le afi vesalau iwaiwa lua afe na vavae mai i latou ma faatū le kalesia i nei ia o lea o pipi nei le United Church of Christ. O le kalesia lea leo lo o faasino i ai Congregational Churches i Amerika. Ia mo i latou e malamalama fo i o tatou fesootaʻiga ma fia malamalama i o tatou fesootaʻiga. Ia e le taea e pele toʻatele o isi mauga faatafaitaulaga e fia o loo gaosi foʻi masaʻili le afioga a le atua ma lona finagalo. La tatou sponsor lona lua Auntie Mita's Cookies i Long Beach. Mo maliu maso whanau ma whaipoiponga. So smafutanga lava mana o mia ese dessert po se mea sua malie. Ia whafesotai Auntie Mita's Cookies. La tatou sponsor lona tolo le Tagaloa Tuli Fau Foot and Ankle Care Center i Lakewood, California. Fo mai o mafutanga. O la latou tanga vai, our passion is to keep you walking. Ia, ma le tina ia Helen Alo ma lona alii o Selusi ulunga ono. Ia lo ofsosani mai pe le tatou si ufonga le tau fou i le masina ma le masina. Ia, ma le telefo i lavo i latou lo sapsapaia le neipro kalama e ala i latou talosanga. E mamoli te le tuela o whaafutai e vea ia masuio le whaatonu. O lau tatalo i alofa le tua ma i eisao ngā o le neitautua. Ia mawhaifoi maawala e whaato to e nai whamanuianga le atua i lo tātou o tunuu. Wai aso ua mawai na tātou mawhauwhaua i le Ioannes furulima wha upo iwa le sfurfitu. Upo sfurfitu o lo o i eile whaitau e whaapea o la upolo inga le nei i ate outou. Ia outou whalofani. E pe o le sosoonga lea o le tatou pokalama ma le whaapoponga i tuatu o le vaiaso lea. I le metafor le vine. Le fe mai le li i o a o le vine, o lo tamā o le ngalu e vine. O la umalava e le fua e teia e ia. A o la uma e fua e teu e ia ne i fua mai e atili. Sale mantua ia le mea le nā. Whamai leo le li i a le tu mau le la i le vine. Ia o na mangu lea. Ia o na whaao popo lea. Tipi tu whaatasi ave susunu i lafi. A o la uma e fua. Ia e teu e ia. Ina i fua mai e atili. Ia to e fua mai nisi fua. So le tu le ina lao le metafor le na. Peilena tu ai mai ele fesili o le a le fua o le la e tu mau i le vine. A fa pe o oiolo tu mau i le vine. Fa pe o oiolo mau i le vine moni. O na fesili lola ia o le a la le fua. E fua mai ai le la e tu mau ma pipi e i le vine moni. Fa mai le tatu tali il verso o mawai o le lofa. O le fua le na e fua mai e le la pe atu mau le vini. Fua le na o le tangata pipi i le atua. O se tangata alofa. O se tangata e le manatu na o ia lava. E manatu inisi. Ia o na tu lei lola ia o le isfesili i tu atu le vesili na. Pe fa pe fea o na e loa o le tangata o se tangata alofa. E wa ele ia seisi a te fesili atu iai po se tangata alofa pele ai. Ele ia seisi te fesili atu fesili nan famele ia. So le olo ule alofa ia. Tu mui oa ule le alofa. Eo e. A te fesili atu a fema ia le ia. Tu mua ule alofa. Ile fa ina watu fo i. Ave so soani ma. Si uso sia. E fa penale wingo. Ole mata upu lea. E peise i e te tauana le ngata e whaalongo i tātou i upo le lofa. Whaalongo i tātou le tautinonga se tangata whai mai e lofa. E tauwhana tātou wa ai i a lātou tanga. Tātou wa ai i a lātou wanga. Whamaila le li e leise a lofa e siri le nei a lofa.
o le tuuina atu e le tangata o lona ola. E suia iana uo. E le isi alofa e sili lona alofa. So o le mela leo le lofa e pese i lona winga tino mai. E lona winga e pe i te vaia tua o leo ofe mai ia. Au mai aso ututongia lau ticket. Au mai so u amoina lau amo. Whamaile li e le ia se lofa e sili le nei. Ia o le tuuina atu e le tangata o lona ola e suia iana uo. E le sili lava le lofo stasi le nei o la le li i lea. O le tuuina atu e le tangata o lona ola moana uo. Ia e pese i sata ua le ola i tupulanga a le li i le te milena oto e le li i le nati lea. Sata ua le ola wae atu ua i le whesao e tōru futoru tau sanga o le li. Masalo o le average age o le tangata i Palestina. Ia manupa ia i nāwai taimi. Ia masalo po le fase furu. Wa o isi moli mau tātou te loa. Whameina maliu tala vau lava ia le tamao i Yesu. Josefa. Le ngole o lon tamaa. Whameina e maliu le li i lon tōlus fultolu. Wana o Maria lava. Na o lon tinana tutoe. Alo i se tala i lon tamaa. So we can all assume that he died at a relatively young age. Ia mai ole mena sa taua ai le ola mal soifua i vai teimi o le li i wafo e le telin tau sanga. Whamaila le li a whapela te lofa moni i se isi. Ia, o le nei. Ia tu ina atu lo wola e suia ia na wo. Ia tonu le ngata fo ila na awa mafo faule li i le ava no le atu la i mai mo ia. E tuoi e ia i lalo se whataita ingo le ofo i nātu o lona ola mō istangata. A tonu e whapena le manatu na manatu ai le li i pēwhapea lava o le whaalinga o le fua o le lalaia tu mau le vine o le lofa. A fast forward la i o tātou vaitaimi. Ia, well, a tonu e tā ua pēa lava le ola. Ia ale o tātou wa ia tua o si ia i lunga lea whae o tau sanga e soifua ma o lai tangata. Fitus fulu, valus fulu i tina, ivas fulu. So e pese i o le melna, o tā ua atu i tangata i neiva i taimi isi mea ese mai nei lo le soifua ma le ola. O tā ua i tangata i a mea tō tino, o tā ua i tangata tupe. Ia lisi a mele o te whalongo ai pēr i lau whai pisinisi. Whamea tā ua la tō taimi. So a whapea lai fast forward i a o ngā leli i matamu whai e apalai le soifua ma le ola olo i ei tātou. E mwhaion tātou whapea o se ofo i nātu o na taimi. Mō ana o ia le nāia lofa. Ele ise alofa e sili le nei alofa ona ua ofo i nātu e ia se mea tā ua ia te ia. And in this case, ul taimi, mō ana uo. So the fact that you're watching this program, ma ofo i na mailo taimi mō le Outou Manuia. Yeah, we are friends. So le la ua tā ua. Tui e ua tātou matangata ia. Langa le uofo i na maile mea au pito sili na tāu o lato teimi. Whawhawhonga ai. So e whapena le winga ola o le fionga pa ia le tua. So o tātou mawha whaura i le vaso o mawai whamaile li e lesi di lava le lofa o se tasi i le nei o le tuina atu le tangata o lona ola moana uo. Ia lela ua, let's say, contextualize it tātou. Let's say wa samonize tātou i le whetalei ngā leli i awae o upu ia o upu o ngangana armaika. Na tusi le ngangana e pelu i lātou na tustusia le fio ngā le tue le amatanga. Ia malangana e leni la i le New Testament. Le la translate yo tātou tua. I le tātou te maua mai ia manatu ia. So le winga o lau tala e pe whapenale winga ola o le fio ngā le tua. Ia, ona whailola i o les fesili tu atu o whea la o e ofo i nā tuailo soifua monisi.
o fea o e alofa ai inisi. O fea o loo e tuuina atuai se mea tāua ia te oe monisi. Ia, e tofu lava le tangata malana tali. Ia wai. Ai, e ala lan tofu tangata malana tali, ona e ese ia mea tāua ia tatou. And as we get older, as we mature, ia na ese foila ia o mea tāua pe a tatou matutua. Nei lo mea na tāua o tatou talavou. Ia o le principle lava tasi, o le anganga lava tasi, o le manatu lava tasi. O le lofa, e a whaina i oe. Ona o le uofo i natu se mea o lo pele ia te oe. O le alofa e pese i o se taulanga. O se mea e te tauna whai. O se mea e whai e oe, ma e fia ai, ma e te fia fo e pe awhai mai i a te oe. O le pumoni lava a whapea lava e tātou te alo lofa. Tātou re alo lofa wha maoni ma umai le soifua malolo tangata. Ia na o le atua lava e tauna, ave i eile tātou alofa lina. Na o le atua lava e te tau mo ia lo tātou alofa. No interview ina stamaita ina a palai mai le organizing position al LA Voice la matou community inei. Stamaita ianga vaa. Le leifo lunta fa fatu funganga o I umai le kolisi inei a tamai. Le leana tikiri ma whailonga, lots of energy. Tamaitai muslimi. I utau whai ui ula matala noanga o na uwhai atu lea. Who do you love? O ia te lofa iai. Ia sa umi lava o mawhau tamaitai. Whamailolantala, Pastor, I don't know who I love. Yeah, to mafofau for me. You know what? I guess I have to say I love my cat. You know, ola na oia, mawale apartment, mawala ngaruenga, tausit fanga fao. Ele require ina leola le lofa. Yeah, I pese I ola wa unatu lei. You cannot do this work without love. You cannot do this work without love. Ele mawhai ona te pena lo pale whengai ma le tua e au noa ma le lofa. Ato ne mwhai ona amata I lau pusi, I lau cat. Ina whasoro solo atua I la ia I stangata lo tau mafuta, lo tua oi, pa whape te nofo na o oe. But at some point you need to find true love. Yeah, maole. When you truly love, you can only love God. Pe ole manatulna. So melo le lofa e a whainai e whingata ma mafuanga na whamaile li o le la lae mau le vini. Fua mai fua lele e fua I le lofa. Ia o le tatou whaapoponga na le vaiaso o mawai. A tatou pese le vai foi. Ia ona mai le tatou news. Ia ona whaawaula I le tatou whaapoponga le neve yaso. Samoa! Alomaya! Ole vi inga I le tua. I mea au pizza luma. Yeah. Io la tavita na siba I luma ole tua. Se ale me te le se e mai ai o Yesu le au fia poto mai tato si le fa petai mu le vina ya Yesu lo tato matai awa o ya ua mapuai le fata sinale nei ua pai tato Mama ese e mai la usiba
le matangofi e lato wafaaolaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faaleanganga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga Ese maila usiba le matango fielato wafaaolaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faaleanganga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga Yesu ilana faaolatanga Ese maila usiba le matango fielato wafaaolaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faaleanganga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga Mama ese maila usiba le matango fielato wafaaolaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faaleanganga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga Fia Yesu ilana faaolatanga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga So Talta News. Check this out. Compare our Cumberland storage bedroom. Talafalapa o tala mai Samoa. E o mai nero tu mau lava whaai unga al whaamsino ngai whaonga whaai unga al palo te telo le soivo aperila. Fast lua ono, HRPP lua lima. Ai tongi ai whafolo no wha o popol HRPP. Ma le malo si anga na whaonga le ao le malo e wha leo ngai nai. Le palo te telo aperila soiva. Ai toi vala aulisi palo te telo le soluata si o me.
O le whainga nā le whaamsinonga le amtanga o le vai so nei, wafuai o na le ai se palo ta mua mua e whai e le stofi nei, ma le palo ta tele i le asafurai nei. Peitai. O le toe o le nei lava mta upu le whaamsinonga ma toe toso ai fo i le taimi e tau au fia i le pale mene. Ina ua toe vala au whaafose i mai ai fo i le solulu ana nafi. Isi fo i tau sanga na tau nuu le whaamsinonga e tau fia i le whaonga ina o lana whaai unga. Ma le talo sanga e apili ai le whaaiunga le nfofa o popo wa ese. O le talo sanga i le tau fia o le whaaiunga le whaamsinonga na sao noa i le fionga justice tua Tagaloa ananafi e whaase e ane loa i le whaamsinonga o apili e ilo whaatasiai ma le talo sanga apili. O nā mta upo le a ilo ina i le so ma tuli loa mai se isi la sanga i tātou talafo e luma. Peitai, i le tuli loa ina o le oane o le fioanga whale latai i mauto le au le malo i le so lulo le vanso nei. Na mai tau ina i le saunoanga le sungana nai i vara o le fioanga i lunga o fisa whaasala lau. Le alia e ane ai ma le usu fono o le fionga i le au le malo o le latou tama ainga i le fono tele i malua e ka le sia papoton Kirsian Samoa. O le fongo mako ama malanga sio au la ua isi nga kaironga o fuka o mako kalisi e yai le fongo o le fatu ato e usu ai lea o le fontele le whakasa talu mai lua fesfuluiva ona o tapu o le wha mai COVID na whaasai o na whaini whaala po tonga tumutumu. Peta i o mai tawina o le oanea whalelata i maoto le malo i le solulu nei o whate i ai le tunu ui whaasalalonga tele vave. Ai o le whaato ato ale nei ale taita i o le whaas le fionga fia mena o mimata afa ina ua la ngā ane le nei fo i whate tei. Samoa e le se mea o suia i le file mu ma le nofo le lei o le tatou atunu tatou masani ai e o mai lava i le nei taimi ma e le se mafuanga o le afatupu ai se mana ua iai se mea o tupu ona ua afio mai le taua ana e asia le lato o le fatupu vevesi i fina ngalo tangata i se mea e le o iai o se whainga whaiva vale ma fatupu vevesi ma ua te tau o na tau fia ma whaamuta ia whaaringa sise. A fionga le sa whaapito fia mena o mimata afa. E o mai il taimin tu whaatsia i tātou tala nei o lo whaatatali pēl vang whaupawhai le whaas whaatuatua le atua sa mo o tasi i se tali mai lana fionga i le au le malo tui mlele i whano sua lau vi le lua. I se taunu unga o le tāl sanga le whaas mo le tu ulea i le asufro o le vai so nei po a tai au le te tala pale mene sulfito Samoa. Peta i sa ranga la au le mani atoa o le sui te le whaas i le latou feilo inga ma le au le malo na nafi. Whapea na ia io e ane ai i le tatalanga o le palemene. Na latou tatalo le iai e sili e whaatau nuu le asofrai le nei. Ona o le tele o tutua ngi o le asongafua. O le asongafua fo i lea e umai le fasu lima aso o lo whaatanga mai le tula fono e whaatino ai le tatalanga o le palemene. Petai o se tulanga le na o lo tatia mai ai i le taimi o tatou tala. O lo o whaatalitali pēa ma le toa le whaase i la nā fionga i le au le malo pēa malie i le asoforaile e pēa o na tāo sangaina. O tala nā mai Samoa Manuia tuenga o nei fo yaso. Ia o tātou New Zealand nā mai Samoa. Se fo i whaalongolongo atu i tala. Wai pese i o lo nofta talo uma tātou i whafo i le me lo tupi o tātou lau whanua i Samoa. Pese i o. E whinga tāna whai e se manatu tui. Pe o mele le wa o le o mai ala o le New Zealand nai te tonu o le tātou prokalama nei. Ele ngata o le whaapoponga o le Outou Manuia le nei vai aso o lalo fo ilwa inga si o fonga o le tau fo. E pisa ia tawana ton fesili tātou po whea le atua. O whea o iei le atua. Wa te manatu pa wale nao le relevant question. E mai pefo I lava ona tā ua le tātou segment mua a whapea lava e iei se isi e tau lai, iei se alofa. E tau lai ia I le tua, e le mawhai ona,
whaina ave lau tai whau ma lau pet, whaina ave lau to lua ma lau whanau, a o le lofa lava e a whahina ai oe, o le lofa lava e a whahina ai me o lo pele i ate oe, e abe ai le tua. E lo mana tu i tangata o lo o pele i ala tau lato o tunu o Samoa, mai me whanai ala iona, we get so emotional when it comes to these issues because o le tunu o pele i a tātou. Ia e pele ala i lalo le vava inga lea, o wheo i le tua. O wheo i le tua. So e te leani upu fo e tauna whai ai, a lewo whalongo o tunei le news. Ia e pise i le o le naya ngā le mule moale mea. O mantua i nai la tala o le tātou kanona ia matala whaavaya fo le tātou whatuatuanga e meise le Judeo-Christian creation story. E pe o le teimile nāna na ngā o ioi e le nganga o le tua. Ina ua vevesi larulangi. Ina ua vevesi larulangi. Whamai sa so ona nunumi le larulangi i le amatanga. Sa whea ruai fo i le nganga o le tua i le whangadai. I le tātou Judeo-Christian lea. A tongi la i le tātou Samoan, le Tagaloa tradition le pese pese mai ei. O tala fo ina mai le tātou tua a. Whamai ua sa ili e Tagaloa tuli se mea tua i ona vai. Ona ua lei loa i le ai o se mea. O chaotic. Pe o le wha Samoa ina le nā o le ex nihilo. O le tau mawhai e toso mai se mea mai se le ai. So o mea lau mantua i nai tala o le fuafuanga le nā. Ona e penale me le ui ni tātou. E stemi tātou te manatu o le ui i. Ia tātou watu i le ai. O ngā le mule mea. Tātou te manatu o mawose me tua i o tātou vai. Ia pangale tātou te watu i o le lai loa le nganga. So, I think o le te mitonu ale nei alua i le tua. Mai o le tua fo i e whapenalo na winga e pei e toso mai e ia atu motu mai me le o iaini mea. E toso mai e ia mea mautu mai mea e le mautu. So atonu o lo tau mawhailo nā nganga e whause mea fau i. Ia, at tauan tātou sa ili po whaero na whinangalo. Tasira mea ta ua rev te tonu ono o tapu kalamea o le Outou Manuia. A o nei mea umapi o na whawhafonga i ele atu nuu vevesinga ia. O le tau te whevesi ia i lava i lalo o whamanuianga. Ia. Ua silia ma le lua afe, lua se furu, lua afe, lua se fumaratasi tausanga. Talu o na whamanuia tātou. O le alama nā tau te whesetai i lalo whamanuianga. Mena tau ai le porkalame i Outou Manuia. Pe po o alawa me whe ese i tangata. Au manatu au manino a tangata Samoa. Ua uma o na whamanuia tātou e le atua. Okay. So how then do we move forward? Yeah. Why, that's a more relevant question nei lo le existential. Why, e mawhai ana whanau e tātou. Owa nei pōmala e i tātou e whapele wingo me ia. O mantuaina le tala i a iopu. Ina ua ao e le tuala na whanau. A sa wesa tani i la solna. Whaturua le atua, hei, whesai ei. Me sa ui lolo e whero rua i lolo. Whamailo le, he was very proud of this guy, Lu Iopu. Never ila la tamo Iopu le lolo. Kele le mangui or kama. Ya whamai ia satani. Ya lana manuia Iopu o ne, you know, na whaima e apa iai. Tu mai ia so vai ala tama. Pele fai ia te oe. So, yeah, I don't know, but I'm in the failure. John men, familiar to you, Leila,
wale me o te tango I o le ola o le tangata. Pule o le tino. Pule oe. Pule oe. Ia halu lo sole ia satani. I have a feeling, I mean, o mana tua le tala nai na o e whai mai. Leo tātou ai o tangata o le manuia. So, ale halal me le o so na whai nei la e satani ia tangata o le manuia. Iyo e. Mana ia, mana ia fwere no e whaatupu manatu fo I le au whaafonga mane. Mena e tā ua ia tia u le meo le tātou te whaita wina ne le anga o le si vaenga. Po le a le tūlanga o le. Ia mana tua fo I la le tala I opu. Pe wanga I le tu me yopu, me le tu yopu. O whea sa e iai au whaia lalaki. Yeah. Whapena fo I la ia tātou te meo whenga fōu, ma le tātou sa ili le tangata I lona lava sao malona ta mai malona poto. E te lele a fianga o tātou, leo tātou loa, o le tau te lalo o whaamanuianga, o uma o na whaamanuia tātou e le atu. A oro manuia fo ia. Tātou te so o na whaiai le mea le te tau o no o ia tātou loa me marosi. O le whatete inga le leia mei e vevesi me ni Samoa, pe o le mele na tā whanonongo I ni. O lea ua umana o mai le tali o ta tālo sanga tangata. Na ana popongi tangata. Ta talo I le atua. Mai se la viai. Lea la ua mai tali ala I foi numea. Ai musu tangata talia mea ia. O le ala le mea. Fai mai tala le atua ia yopu. O fea na e iai au fai ale lalolangi. O fea sa e iai au tau fai mea lea mani mea lea mani mea. Le foi lai manino a tātou tangata ua whaamanuia ina. Ai tātou te liloa. Tau te mumusu, tau te marama lama, ua uman whaamanuia tātou e letu. Ia lava lapi e whoringa whapea e manuia tātou. Ona o a tātou tau mawhainga, ma tātou sa ilinga. Mana ia, e whatupu manatu. I le whaafonga mai e tātou au whaanongolongo. Well, maybe e tala ia I opu se tala le lei, o leo mantua ina le mafuanga nā le, ina whaile tala le nā le tua ia I opu. Ona ua sa I opu I le tua. O le iloa, o le lava ono. Io e. Ia ua mai nei ana uo ma whamai, sole, kwa ke le menga tupu ia o I opu. E te tau wana, weisianga sala o lo ia o e. Fua I le alu o me tō tino. Sola la wava. Whioti whanau. Whioti whanau papala oe. So o te tau lava o na ieseanga sala na e whaia I lumo le tua fua I telo mea. So me la tau na whaia I opu. Whato ese I le tua. Whato ese I le tua. Ia na whato ese la I opu I le tua. Ia al mele na. E le whato ese le leifu I opu. O blame le e opu le tua I mei o tupu e o sai. Io e sina me mana ia. O le upu lea. Aua e pi o le upu, o le ingoa le affiliate ma le upu lea pa atena o le ono sai. Ia. O le mwhai e te malona o ono soli. Ia. Ona whai tio rola ia. Ia. Ia o sa ia tu la I le tua, e whamai le tua, you think you have problems? Sa moa la I titi la va mamalo te tele o tau mawhai whanofo nofo. Lena tau nei Palestina ma Israelu, loa whaitau nes futasi aso o whaitaua ila usolna. Sa moa la I titi la va soleli. Whaitau miliona o tangata. Io e. So e pei ole winga le na ole mele o lo tupu nei. Well, we can only go to our canon, our scripture, our narratives. E pei o me whenga luenga na e whaonga e tātou. Ia. O tātou e tasi. Wai e la le situsi le nai le tuspa ia. E pei e whesilingia ai fo I ala ele le malo e tangata o le tua pe e se a ufa pe ai la do ia ona whaiatu la ia o le perfeta ia
o le angasala le nei Asuria ia whaamalau rola ia o angasala. O le angasala le nei tangata Etiope ia whaamalau le angasala. Ia angasala lea o Utah ia whaamalau le angasala. Ia au le angasala le Israel ia o la le ngalo o le tala noa le perfecta ia Israel. Ia whamatala lola ia o le angasala Israel. So o le mea te mantueina le whasiwhaitau le nā. Manatu o mā tangata sala o ai le sala i. Manatu o mā le pāti le o le tama le lai le anga. Ia o ine ia sao. Ia sa ili fo le anga sala Israelu. Sa ili fo le anga sala a Utah. Sa ili fo le anga sala lea a tangata ia whamai o la doe a tua, lata i le tua. Ia o le whainga o tangata matativa. O le whainga o nai tina o maliliwa la te to lua. And the orphans. Ta mai ti o le inyo la to matua oti. So o le winga o lau tala, historically e au le tua ma tangata vai, tangata matativa. And I'd say tangata lea o oina. So pe o le ngasala na. So I'm wondering though pe eise mea o lo whaapea na i o tatu tai nai tangata vai. Fua i le vevesi o le mele vevesi e nei. Pe o le issue le Reverend pe o avea le mea issue se tula i mai Samoa. Pe o avea me pe o se mea te le i le ai e tangata. Ai ata mawhau ni le upu lea i ele pokalame i Outou Manuia. E mawhaina avea mea le tula i mai. Whaima Manuia. E ei se Manuia sili pe a ngā loma atu mea ia. E ei no tau mawhauwhaunga e pe o lea o fesili i tangata o whea o iele atua. Au lewe vesi mea ia. Ano ta ua lo porkana mea nafi. Lai sao wha i le leia i ale atua. Lai ata le leia i ale atua i Samoa te mine. E le o ese ma ele o Samoa. Toi mawhaila o na tātua i ai. O whamanuianga mea ia. E mawhai o na tātou tilo i ai. O manuia mea ia. Mo Samoa. Okay. E mawhai o na tau o i ai. Ia. O whalea onga mea uma. Mo tātou. O whalea onga mea ia mo tai o Samoa. Au tau sa ili nisi latu te tai le atu. E le o tu au noa inga e le atua. Le atua la le i ele porkala me o le atua o Manuia. E ne mwhaina tu ua e le atua Samoa. Ai whiwesi o lai e me vesi whaatasi i amane atua. I lo le tatonua. O whalongolongo tua e whaasoa mai i le atua le nā. Basically it's a monotheistic God. E pe o se atua i e suna tino, suna no whoanga whapitoa. Mai e ona winga historically mai le vavau o le whapavau ana nafi le so la o lava i le whapavau. E pese i o le whalongo atu i le tu ai ngā tua le nā, as you described it. Which is, you know, historically o le mel nā le na whawai a Western civilization. E pese i e tasi ale atua whaari manino mai a Yesu Kiriso. Alu i le langi whautua mai tātou na lotolotoila i o le nganga o le tua i. And I'm wondering pe, you know, po o toi sao pe le mele nā. A wai pe se i o le mele nā leo o lo vevesi ei nei. E wa ato e mawhauwhaula i le original creation story. Saurola i o le nganga o le tua. A matalo o na whau le lalolangi i lana whetalainga. Ia malamalama. O na malamalama i lea. A o le winga la o le natura o le whetalainga lea le atua.
basically there's a certain truth telling about it. Basically he spoke it into existence. E peina whailo lavala na tala tau wheturi loa. E peina whai atu loa ia tu ese ia le vai lunga ma le vai lalo ona tu ese ai lea. E pei o le winga le nā o le tua lea. It's like o le ami o tonu, o le upumoni, tell the truth. Isi a ngā values for se tātou prokalama. Ona pese ia le winga le nā, ona tātou mea pina la i o le mele nā, ia tātou mālo, fau, o tātou kalesia ma ulotu, o feo ia le truth telling. O feo ia le ami o tonu le nā. O feo ia le upumoni le nā. I nā malamalama ia. O malamalama ia. E pese o le tutunga nai le loloto o le fawina e le atua o le lalolangi. E le I fawinisi a mea na o mea moni a. Na o le upumoni a. E le ngata lai le first creation story. A o le fawina e le atua le tangata e palu i ona lima. Le second creation story. Le pese I e loto na mata I sau le seina, le whamoina o le tamaloa e sei le I aso. The second story na. Io, so e pe e taula ia tātou ia o leu tātou malamalama, o tātou whaitau, o tātou o ia onga, mo o tātou I loa, mo I le melea. O me sa whatontonuina Western society peacefully, ia tau sanga I tele. Yeah, le la utula I mai, a wai whengofia la tātou Samoa, because it's a microcosm of a much bigger thing o lo tupu I larangi ao. Le masani ao na tātou I te ina I tupe Amerika. Ia. E tāua le wapa I tuto I mei, wai o le fu ia e whai tau Samoa, tasiale atua. Ia. O le atua na whaia, tangata Israel o le atua fu nana whai Samoa. Le va ai fu ia nisi, le ina ia le atua I Samoa. Le ia le atua. E le whapea o le atua whata unu watu le tasivantu o. Na ia le atua mai le amtanga. O le atua I o le atua I. So se mea tatu te mawai le atua. Ai pe o le winga na o le tāu o le mtaupu I o Outou Manuia. E le o se mea fo le tātu te ngā lulu ia maua. O le mea ua umana au mai. I pe a tātu tilo tutoa I ai o lona winga. O lea, taipea o le malamalama. Umana ta oto mai le malamalama. Au tātou le e o ese ma le malamalama. Au le malamalama ia o leo I. So e le au ia tātou le malamalama. Au tātou le o ese ma le malamalama. E le o ese le malamalama ma tātou. E pe e tana whea ngai la ma le mea o le atua wha maoni lo nā lofa. A ita tangata na ese lo malamalama. O au o le malamalama. E tū maupea le malamalama. A o le tangata ola e al savali ese man malamalama. E te peila po ila o le manuia. A whaila o le tala le lei na maliu Yesu ina ia manuia tangata. A le wai I le manuia. A o tātou e musu an manuia. A o ola I na vevesi Samoa mai loa le mea o uma o na tali mai le atua e ale tālu sanga ma ana pongia tangata. O uma tauto. Ai musu an tangata. Ia, ta ilo o le whengofia. Le whengofia le mtaupu. Well, in fairness, se tangata to tele. The majority can be wrong. Yeah. Pe o le sina me whaitete ai. Wa pe o le mena te tawa iao na ona ni I le tosi. Na I loa po le amoni ale winga o le manuia. Ia o wae whapenale winga o le mtaupu lea. E pe o le mea na o whai atu ai le monotheism.
ona e pese I sa whaaonga e tangata e tu ua I lalo I tangata vai. But that's the challenge with believing in God. If you don't believe my version of God, then you're a pagan. That's the challenge ole monotheism over the years historically. O se I luma le talanoanga na, o se I luma le talanoanga na, o le o toi whaaseina I tātou I tangata o lo o whai mai leli ie. Na o alatou tanga lava ia tātou te. Don't pay attention to what they say, but take a look at their behavior. E mwhaifu un tātou tilo, mea fōrele, e wā piapi ma le wātele, o le toa tele ma le toa ititi. So e mwhaifu ila o na sa oilau whamtaranga na e mwhaifu un te setanga te toa tele. O pe afua I le vāenga rea, e wātele le hala I le malaia, e wā ititi le. So e mwhaifu un tātou tilo le pito le ngā. E pi o le wainga lau tele a I mea fule le taipei o le tala le kenese o whaafofonga le atua I le oi o lona nu. Whaafofonga le atua I le oi. But I le sa ofisili o te fesili pe le mea lea lau sunga I le fifea. Ona o tala I o tatou masani e kenese e soto le vitiko numero te tanome I o sua. Kenese e soto le vitiko numero te tanome lima lea. E mawhai anu no fo titolo ona o tusitala lea o tatu talia lau te lea mose tusitala o le lima lea tusi o tūlafona o le tusi la le recreation e whauringa mai o mose I e fta atupu I teimi o maua I pito a lea na te pi o lea tū mose ma tusi le fuafuanga lea tua au whaia lea tua lalani e tasi lana me pe I meisea I la tu fui au fai tau tu spaia. Ai ma nei ana I mena. E whami whale aonga. I tatu le taimi, o le setting, o le timing a tu si ai. Ma mea uma. I mwhai fui lana relate il mele tatu iai tala tu o Samoa. O te lopo I sisi o te talitonu na tusi e mose ia tusi na lima. Se vangana. Atono le e bela o flat earth na e talitonu bea e mafolofola le laulangi. E le to tele. Ia wa o tele aina e whawhiona tusi e mose le tala I le amatanga o laulangi. E lo manatu na amata na it was an oral tradition. Na tutu ngutu mai e tangata. Yeah, and then they were codified and put in language. The different societies. Ia whaite tenga. Yeah. Lenga lewa e mele po aini si tu tetun. E o le whaite tenga. E whaiti o inai ta ua marta po kalamitangata. Lenga e se fo I le o ina whalea onga. Yeah. O le majority o Samoa. E tasi a tetunua o mose tu stala. O le kenese e soto le tu. Au le tate man mai. Tato alua ia la ia mosen tu sia ia le Pentateuch. Ia. E mana ia mena we mai tui. Ona e te le lava va te le ia la atono e fistemi e le tawene ni ile tosi e ne te ua o fe me te sua ia nisi. A pe le o le ngangal na ole tato pokalama. Okay. O le whaapoponga laia I le vaiaso nei. So, o la upolo inga le nei I te outou I outou whealofani. Whapeona o alo whātu I te outou. So, e pese I o le maula mai le vaiaso o mawai. O le anga le lei, o le lofa, o le fua le nā, o le la pipi I le vine, o pipi I le vine moni, o le ofo I nātu e le tangata o se mea o lo pele I a te I e moana wo. Ia, o na tatauro I o na whaile fesidi. A le whaile whapopongo le neva yaso. Ia, pe ene e alofa lai le lava yaso. Po
o a fo I whawhitau I na whengai ma oe na whingatai o na e muli tai le polo I ngā lea li ia o tō whealofani. Pe ofisidi na e whealofani le vai aso o mawai e in whawhitau li na whengai ma oe na le mawhai ai o na e muli le polo I ngā lea li o tō whealofani. Ia mal fisili le ale tau o le winga whealofani o nisi ia te oe. Ina ia whaingofia o na e whealofani. Ona o le winga lea, o le winga lea o mea ia, e whaingofia o na tātou whaia, o na ua whaataitaina mai ia I tātou te whaia. So, o le whealofani e peisa I o se quality e pick up e le tangata, o na mannerism e le pipi I lo le la I le vine fua loa. E le avea loa o e matangata o le li I anga le lei loa malofa. E le e isi na teimi. Need for I le develop o lo alatu I le tua, malalua pale whengai ma le tua, malalua relationship ma le tua, it requires time. So o le fesidi la le o tula I mai, o le whaial whapoponga le neva yaso, pena e whealofani le lava yaso. Whaile peace rally la sfalele, lena iena I tau le lea mai le vai aso o mawai. Ia, mana ia le peace rally, salo pe lua se lau montupu la whai o tangata na iai. To tele foi lava tamit Samoa, na iai Asia, ia matangata ese foi o community. Ia, o le mea lau tamanduin, na ofisili base pe mita o le savali. Whamaila I o organizer, ia na mato atu I le loa I le fisa o le leo, whamailea I o a o tō. Pa o mea one I tupus whalawe lave. Ia, o lola ia whaile rally. Tu mai lava no te whaile talo a mata. Ni whaile o lau tala. Ia, e pe o le au te lenga la o manatu. Na utala noa la I tau le Samoa ia pese I le sai ia wa to luas furu la do fa mai luas furu tau le lea nai le falpui o le lawa mai fa fo mana o faile me lea fo moment o le fa ta singa uso no fatu la ia tama ia o last name si o Outou e ia le mela na fa singno ia e ia ia e ia le lau ele lai le Pasifika o lo fascino ia I o do suafa and I wanted to give him some sense of identity. Give him some sense of identity. Wa pesi o le sila na mafuanga ina le lo tangata. O lona le lo na identity. A me se lona pale whengai ma le atua, tu be iala e tātou I wa whesusia I le identity o tangata. Ia au le atua ia. Ia, na ground ina la I le real estate. Ma lo tātou watunu ui Samoa. Ia, ma lau tālo sanga ia manuia lo lātou wha moe. Ia, matu sawa vali mai lola ia. Sawa vali mai na le Marina Green Park. I Shoreline Village. Ia, a ngā I le City Hall. Ia, matu mai ala e whawhea mato e wila fo I leo na watu na ba ai ma. Ui, sa ia I nawa leo? Sa ila leo. Sa ila leo na. That's nice. Wai e pese I o le o ese foi ane vai taimi. Ia le ala se si na o le malmaloa o pese Samoa o bikers le nana iai. Whawhea mato. Ia, mato mai City Hall whai lola I o testimonies. Amar mo lewe. Tu sa la o sa vali leo, sa vali e mo meo former gangsters po nisi o lo te tonu au gengi me whape. Io, e to tele alvaanga na. A pe o le lato wha upuina o le lato flyer. For me, these are Pacific Islanders walking in solidarity against Asian hate. Why? O le silame, I think marmalama o mai tātou I nei, o the month of May is Asian Pacific Islander month.
O whaiasi lewa o i tutonu o tūlafono fo i le nei atunu u e pese i o le masina le nā e whaataua ina i tangata Asia ma tangata Pasifika. Le fwini whaatau ma fwini whaataua tangata uli i a Februari. Ia o mela ia pe o le masina nā lau o strategically position ai la lato rally ina ia mawhai o na whasosoani ina i tangata ua wangalenga ina tangata Asia. So sato tele foi tangata Asia na iai ele ngata lai na ia nai tangata mai San Francisco ma tangata mai San Diego. No mai mato rally fatasi lumo ole City Hall. E pe e fole mele mo na yo tangata mai Samoa. Ale fola mo tupulanga lea o vanga ia lusfuru tosfuru fast food tosanga tupulanga talavou. Ia me pese o lato le outreach o lato le me whainga ruenga e wha leo e so lato leo. Ia te vai foi a tele lava i multimedia e tangata o mai viral file le prokalama. So fa umira la fa mtalaina o le tala na ona e pese i na mod mawina le falo funny. Falo funny le va leo i la tona organizina ia mamato fo isai ai. Ia ai masalo e feo ai mato ala e mata mai pe fulu afe mon tu pula fe tangata lo mata i le rally le o afa penale wing o me ia. So you know, that was that event il verso ma vai atonu e fu inisi events na tupu ilo dato community since last week. Yeah, atang yel mele mal apalai mirror falfan. Mother's Day was last week. Yeah, pe ole silna ava noa fo e mafaiona ona dato faaliel falfani. Ele ngata ole tina ia le sitina vo se se pele ia te oe. E pe o nai mena e faaliel le falfani. Ole fa poponga la il vayasul nei. What's the meaning of life? Pe ole fa poponga na vayasul nei. What's the meaning of life? So ole tusila na faitau ole tatalo le li the priestly prayer. Ele tatalo le li le masanieta to lo matu tamai o ile langi. Alan tatalo le tu titimaliu. So e pe ola na tatalo lava ile tua. Lo na tama. Ia tausi tangata ia. O leo wala foa ia o lato vaafangota me masani ai lato tapo inga lato ngaruenga. Ele uo mai. Tala ilfina ngalo le tua. Ia talo le li ilon tama. Ia tausi tangata ia. Ave ia lato le malosi. So soani o lato vai. Ia ma ia tasi lato e pe ona tasi ta ua. Pe ona na priestly prayer le na. So le whaapoponga nā mo I tātou ili vai asol nei. Mai pe o le nganga level na. A mawhai o na tasi le tangata male atua. Whamai upo le whengainga le nā so se mea lava tau te ole atuai I lo tamā. E ala atu ia te au. E whai e ia. E pe o upu nā o le whengainga. A whai ai a vea o e matangata o le tua. A whai ai li lifa lau whatufunganga I le lelei. E whamai o mea umalava e te ole atuai I le tua e ala atu ia Yesu Kiriso. E usta ia le tua malon finangalo. That's a huge responsibility. It's a sword ele mawhaiona ave I se tamaititi ele I whauwhauina lo na mawhauwhau ina ia tau whetuli whatasi ma le finangalo le tua. O tino whapea leo manatua ina le tele o tangata e mali liu I whana. Te iau pāle whana po o whana se le isi le tangata. E lo manatua whapena le malosi o le melea. Pe o se whaola whanua fo ele te taulao na ave I tamaiti.
e le te tau fu ona utu ona so ona faila ia e te tau ona wha o ngā wha lelei e wha lau te le ina i le fina ngalo le tua. And it's a very powerful responsibility. So o upu e whai atu i nei, e te tau ona whai mal wha ai tete, e te tau ona whai malenga tete, e te tau ona whai male mauti noa, e ma whai au nā whai nai tātou, ma mana to e mamala. And can you imagine if you live your life like that, Tui? Te pepe ia tātou ia pe masani I lunga, ai mo I lātou o lo tau whatai o lātou apa au whaleanganga. Can you imagine pe a whapea e ia I lātou le responsibility le nā? O te whaipe lava I lau Outou lavo, it doesn't have to be heroic. Le mana na o malātou e fio o I lunga le mele iei Dwayne. Ia ma pese ma Beyonce ma JC po istangata na fifia iei tupulanga. Watu le e amata lava I le teu ino lo moenga, ustai I lo tina. Auli alu esene o wala awa tu lunga I lo oatali. Rua, fufulu ipu. Ia na warelo ofisa I le tae au. Fo I mai ua umana fulu e te rua I ipu. E wai lai lo fia. E wafu le tamatiti e whapena a le whatonua e. Ala winga lo tala. O le sila te me tuefe mai e rua daddy e mele leo te mana o iai. O te mana tua ina le fulu ino ipu ia. Wa e whapena le winga o le tasi o le li I malon te maa. Ta pena ele li ilfa o le tanga mo tangata e pele I lona tama. Ia le lawa vea I lona suafa e whaima suafa e au pito silio na malosi I suafa uma. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you've sent. So e pe o leo le whaavavau le na. O le a leo le whaavavau. O leo le whaavavau le nei. O le loa le tua moni e to tasi. Ia mai Yesu Keriso o le na awina mai. E ia. So, o le whapoponga nai le vaiaso nei. Whamela upu, a whapea e sila fia e oe le tua moni. Mai Yesu Keriso lona alo. Pero no winga o ato toi ate oe le ola e whaavau. That's the meaning of life, in the context le atato. So a whapea lava la e uma teimi o tutoi o le soifua o tatou sa ili ina ia I loa le atua. Ma Yesu Keriso lona alo. I think that's time well spent. O si o langa leil na. A mawalola I tātou le tua malanamia tonu. Ia, ona whao popo I leo nā mea uma tātou te manana o iei. Ia, la tātou pese lewa vai foe, ia, se iwa ai la tātou screen peine tātou fisili.
tupu e whaavavau lava Yesu, Yesu mamana mapaia no suafa Whaapela o leo le whaavavau o le ilo o le atua. Yeah, that's a full-time job. It's a lifelong mission. A wai whaapela o tātou pale whengai o upui o tātou whengainga. E le isi na te iloa ato toa le atua maola pea. E le isi malama ato toa i le atua se vanga nā ua whaali mai le atua. Te mulmuli na whaari e le tua le whanaunga Israelu sa mali liu tangata. Na whamailero latou tala Mose se whamole intercede mo i tātou. Lea li ie a vea oe ma mātou whaola, mātou te lea fia o sao i lo tama, pe o le wingal nā o le o pieces ia. So on mafoanga whela nae e central ai ia le li o Yesu il whatuatuanga o tangata Kirisiano. Ai se a leanga o le tua ia le mawhai o na ato toa na tātou i loa ia ai. Pole a lava le tamai, pole a lava le leo la utu vangana e le mawhai e le tangata o na wha ofu ma malama lama i winga o le tua i o na tosi ese. Ia o Yesu Keriso, e pese i o le whaalinga manino le nā o le tua. I le me tawana tātou muli i ai, o se model le nā, o se template le nā, o le tātou sao le nā i le tua. So on mena la iona whaonga e tangata Kirisiano Yesu Keriso. O no le maua e o le na taulanga. This is perhaps the I mean, think about atato mafo fawa ye o tangata leise anga sala o tangata na inosia lo na ainga tu lafo ina ya na wo na whaamasino ina i se whaamasinonga a mio le tonu whasa tauro tau tele noa atato wa aya ye o le tangata e leisa na anga sala a ua falute uma ye anga sala umo le lorangi. That's gotta be God stuff. A mawhaila ona e soifua ma e ola i se o langa whapena. Just a smidge, just a little bit. A mawhai e o na maro le o langa le nao Keriso. Yeah. I think e mwhai ona e itema e i loa le atua.
E ala atu ia Iesu Keriso. A e lolo lale tua whamele li o ia te oele o le whaavavau. You have a purpose for living. Ia tatu mafofaula ia tupulanga e tele o mawai na lato fauina le society, whaatutuina, fale te tele, me umai e tatu. Ia ona tatu I loa ilea na I ite I lato le tua. Ta wala atu ia Iesu Keriso. Ia le alo fautuaina pelo na nganga pa ia lo tatu ia inei. So le eternal life la na o lo tau mawhai e loa le tua, o lo I loa le tua, o lo mautino le tua e ala ia Iesu Keriso. Ia na to tole ia oiole. O le ole whavavau. Then you will have a reason for living. Ai la le stosi le fia whaapopo atu. There's another component of getting to know someone. And what's that? It's you allow yourself to be known. So fa te ingala, a fa pela wa tātou te mana nao I e loa le tua, I loa le tua, I loa le tua, I loa le tua ala ia Iesu Keriso. It's tau fuana I loa mai e le tua tātou, I loa mai e Iesu Keriso tātou. Tau fuana tātou I loa I tātou lava. Tau mo mil manatu. Not only must you want to know God, but you have to be vulnerable and allow yourself to be known. Because a e loa la ma e mautinoa ia te oe. Ia o inae te e loa atua I le tua malona finangalo. Ai se a wā o le tele o lo I loa oe, o le tele na o lo mautinoa, na fau oe falling o le tua. Ele se mea lae whamawalunga ai pe manatu ai ua sili atu oe nei lo nisi. Au se mea te langona ai lo winga whaatua tua ina e le tua malona finangalo. E te leta walu lae avele tala le lei saina po sia mani po fenisi mea o lo whapapau e tangata. Ia te no whaa ma whailau tala le lei le mea o lo e ai. Te no whaa mawhisosoani I tangata mawhatia. Te no whaa mawhai au whesili. A matai lau whanau o lau whanau. Pole ase ngā luenga o lo e ngā lue ai. E le matu prokalama I le second Samoan. It's a COVID-19 testing site. Ma wal matu whisosoani mai tupe. Ia le lae ngā lulue ai nai tau le lea ma nai tamai tai le matou whalisa. Au le mela o whamtalei nai le tala na o nei amatai nai me whapena. So every week o te wala au ia I le teine o lo vaia o whatu ia sau se whaista tala. O a mai e fia nai atou test I le neiva yaso. O a mai ia a ingo nai tamai tai ma nai tau le lea o lo ngā lulua pokalama. E pei me lai te whapena. O isi nā tangata e tele I lau launga o nai tangata e whainga ruenga I il whasa. Ia o ona o le, I'm in a unique position, but I think e mawhai whauna e tilo I o autafa. Po whea o lo vala au e e le tua ina e whailau ngā ruenga le nā. O lo I loa o oe, o lo I loa o isi, o lo I loa o le tua. Ia ma lo I loa o le tua e pe ona whaali manino mai e Iesu Keriso. Au le sila piso mena, you allow yourself to be known. Wa e iste mia wala au tu tangata fa pe se me o tupu. O wala au tu fa me oi. Le fo wala au mai pastor e fo ise me o se se. You know, I'll have a Nolan I let them know that I'm not the judge all the time. Why e fo yo vai vainga e yo langona e fo isi mea o lo ma mawhai lo loto. I'll have a Nolan I fa so atu e fo. All that to say, you have to allow yourself to be known
in order for you to know someone completely. You yourself have to be known. You yourself have to allow others to know you completely, with all of your warts and everything wrong with you. And there's plenty wrong with you. To be known by that is to allow yourself to be known. For my last statistics, fasa 40% o tangata no nofo na o ilato. I'm not sure if Outou Manuia, but it seems like it's real mo latulunga. Me se ia I le area le matute yai ona o te lau tangata mo lo lavala na fixed income, mo lo lavala na section 8, ia ona nofo lola ia na o ia. Le se se to fi mana mia wala o mawal me nofo ai. Ia mfai fo ona watu e molonto luo te usanga e tele. Ia o meana tasi people live by themselves. They prefer that way because they refuse to be known. And then sometimes they couldn't tolerate their shortcomings when they see it in others. So e pe ole wingal na ole manatu. E fato a ato toalo wi lo se isi. Ina ua e whaatanga ina fo I le loa ina oe. Yeah. But I think a heavier lift o lo wi loa oe e oe. E pe ol mena. Someone said that prayer is having an honest conversation with God. But if God knows everything, then prayer is an honest conversation with God. Truth telling. Yeah. Se wa ila pe ina tatu fisili. Ia fatalofa atu ia Perkins Tauvao, fatalofa atu ia Yefata, fatalofa atu ia Tala Bailey, ia fatalofa atu fo ia Janine Senia, Betham Alamar Tauvao, ia fatalofa atu fo ia Tusi Mefi, ia fatalofa atu fo il dato sponsor Helen, ia Akesa Machong Aniseko, ia fatalofa atu fo ia Club Orator. Ia fapenafo fatalofa atu ia Dover Motu sa vai Inaya Fruen, fatalofa atu ia Moefili Tui, fatalofa atu ia Pepe Lesifi, William Leleai, ia fatalofa atu fo il dato number 1 fan Soli Ulale. Yep. Let's talk practical application iona fai uele o dato prokalama. E le company le na le ta o le synthesis. E peina a mata e tangata na whainga luenga I le SpaceX. I lalo wa inga Elon Musk. Me whapela lato manatu autu. O le tele wa onga olo ia I le taimile nei, peina whaavaya mai le industrial era. Sa mana o mia ai le ustai, sa mana o mia ai le whai o le whatonunga ma tausia tangata. Sa mana o mia ai ia I tu inga winga na e tala whengai ma le whawina ni ta vale. Me nasa ta le road memorization. Ia mawalu lua suangal vatele o le PCI wa toa nei le industrial revolution. O le mela watu la I mai nei o le information revolution, data. Ia o na fisidi lola ia o le ala le si whaatufunga ina o le tangata e whaatufunga ina ai. Ina ia meaningful ia lona iai I vaitaimi nei. Ia whamaila li o Elon Musk ia se whaisa tato wa onga lea. Ia na wala au lola ia tangata o lo ngarulua le SpaceX. Ia o mai e pulaso to manatu au mana o e whaise a onga ia o ina ai ia
le innovative thinking. Au ina ai le critical thinking. Au ina ai manatu I fafoatu le busa. Ia nā lai ei le aonga na trial run la msalpo o fitu valu tausanga I le SpaceX. Ia le lau spin-off, le lai ei le synthesis. Au no fo mo mafau I le manatu fo I na e le na fo I aonga. Ia e pese I o manatu fo, o talu talu fo, e pei o se mea na oto mai le tūlanga o lo I tangata manonofo ai. O na whamailola I o tangata te ita ia o le mela le autu ia te maiti. So o le mela na leolo ia le company na synthesis. E tato fisili. What if I allow myself to know others and it's not the same as I know myself? Is that judgmental? Fisili Maya Perkins. So what if I allow myself to know others and it's not the same as I know myself? Is that judgmental? Well, I guess it depends. So if you allow yourself to know others, it's because you've asked the question. It's because you've applied your lens of how you come to know. There's a certain unique way that you come to know. E yale le fatufunga ina o lowi loa. So we learn through several things. Number one, or senses. We go through the senses. That's how we learn. E paia tuelo lima e vevela. That's how you learn. Songi atulo wisu, oh, mana yel manongil fang so sau lea. That's not it. Tofo atu lo lau. Oh, this is delicious. So that's the first category of how you come to know. Olesi category mo symbols. You learn by symbols. Lamato rally le sa fai le soforele. Sa fai lo kola le masani e fai au. You know what lola ia. So vai mai tangata I le kola, it's a symbol. They say, hey, pastor. They don't have to research, but that's how they come to know. So, po ai lava la mate fei loa I le asolina, o le image there of a shepherd, le mamoe, Catholic priest, fei au Samoa, all that stuff is symbolized by my collar and my presence there. So, and then there are other ways of coming to know fo'i. We come to know through il mela tupu, you know, il technology na le whaongai it's called gossiping. Why if apele le manatu o vanga ia va ia le cryptocurrencies. There's a universal ledger all over the world. Lea laiona secure ia mea le ia blockchains me fa bena. Ia la technology le na le gossip. E pe ia moli mawai lesi chain e o noa male do duplicating o isi mea o lo fa vai I lunga. So le gossip la po le faitala. E pe se that's how you come to know. You come to know because you have full trust and faith le tangata lea avatua le mea. Ele o stangata ta mai e telefo istangata malato fo mai e lo loto atu nei lo shau fo I tusi. For some reason you've given me your trust. O le te utu vai mea I leva yaso ma leva yaso. So that's how you come to know. Me for na leo fa ngai. And that's always a challenge for you. While people are not reliable. E tangata e lato self-interest ele o le leila lato fola o alua la lato mtau sisili. E le mafuanga ala una two lay issues. So anyway, Malaysia lal na mea o le how you come to know is God gives it to you.
E a mai le tua ia te oe. Through inspiration, through faith. So Alfasidi Perkins, what if I allow myself to know? If you allow yourself to know others, then it's because of all these different things. And it's not the same as I know myself. Well, that really is the heavy lifting. What's the heavy lifting? Is to know thyself and to thyself be true. Tui? It's good to know other people. It's good to know others. But you don't have to be like others. Don't try to be like somebody. Be yourself. Nā lawa mea wa watu ia te oe. Wani tau whai whate tai leo lango le tangata. O e le se mea leanga le mea o le iloa o le iloa ta ita tangata. Ia malota iloa tangata, malilota ita tangata, malota iloa tangata. Ia, e ta fwoi o na whao ngā pēa lota tangata na o mai e le atua. Lota ia te pēra o mele o te leita maiti. Copycat o akuro kilo ia te pēla. For example, I just want to be like The Rock. Pio te mwhai whate tai le ola. Ai wa ngalo ai o ia o le mea rofa. So I think the only knowledge worth acquiring is the knowledge of God, the will of God. I think o le mena te tawana li lifa iai a umiani teimi le soifuanga e investi se meta upu o le nā. For my Einstein, I would like to know the mind of God, and then everything else is just detail. Tangata mai. So I think a umi lava o tatu sa ili se mea le nā. O le sa ili po le ale atua, malon finangalo, malanami atonu. So, and you do it through certain, you listen to this, you read your Bible, you pray. Ia mawhatu tue le tue a mai e se tali mo lau walau. Now, here's the other piece for you, o whawhango mai for you, Perkins. E se a whaali le tua I se isi pe a soro le leini mea. Wala fo intatu tala noi le tua I Samoa I o le vana I le tua. Ono le o tupu mai whanvela velea. E le whiamana mia le tua a o soro le lei le wholaunga. O le teimia whiamana mia o le tua. O le teimia luka I le ngātai whale. So don't shy away from challenges. O te whape I tarosia ia le se whawhita au le tupu ilo o langa I le neiva yaso. No, you shouldn't pray that prayer. Your prayer should be tarosia e mawane o me whengaluenga I overcome mai whawhita au li lea. Tarosia I mawalo malosi. O whinau ai. Whinau mawai e ma whinau malo ai le mataupu lea. Tarosia ia mawanisi upu e whaopopo I la utu vangana. Ina ia wha ofu ina ai le manulau tile ina ia I loa e tangata le finangalo le tua. So e pe o le tatalo na. I know myself, is that judgmental? So judgmental la ia pe o le, well, that's what we do. A o le tua ia o le wha masino sili le na. And because we're made in the image of God, I suppose e fo ila tato judgmental le na whioa ia me tato. E tasire me te malamala mai tangata. Me le natura o me na whaia. O le hui me o le judgmental. Ai longa e se e sao mai ai. E tatu tilo le natura o le human nature. O le ngā ruanga fua. E le mawhai ai o na e a awhia o mātangata Yeah. E te pe whai ia la uatua le upu leo le mea o le jealousy loto leanga. A whai metangata ia te uli e loto leanga. E te taunu whasili.
Yeah. Iai le mea ta'u le leanga o le loto. Ia ona tau mawhai lea e whai se me overcome mai mea ua vai ai le loto leanga nofo. Ai te tau e au ngā fo i e motivated tangata. Motivation. But pe o le winga na le tala leanga o le vahenga o le natua o le olanga. Yeah. Pesi o le mele pe e whai e tātou o le negative judgment. Yes. O le positive judgment lava. Yeah. That's a good thing. And I think o le mele nai le o whatufunga i nai tangata. E le good judgment. If le bad judgment. E le positive judgment. E le negative judgment. Pero mele na mo le vaso lau mawai. E le meta o le salamo. Ma le salamo moni. Yo o le te lalao tātou e ngata le tātou tosi le salamo. Yo ia e a whamel Samoa le e sal salamo moni. So I think o le mele nā leo lo o whamei ia Perkins. It's just like anything else for you. E alo na winga le nā good. Yeah, ma le evil. And we both have the capacity for both. Yes. So me nā whai tete ai. Okay. How about prejudice? Yeah, so there's good prejudice and then there's negative prejudice, and I think we're against negative prejudice, but prejudice is it's part of our package. It's a survival mechanism. It's a coping mechanism. Ia wa asa wal tangata ma le whanai ai le o judge tātou whaela se rau sau ma le mele ia mwhana whai nai nisi pe o le mena. So wa tele lava upo e whai le negative prejudice ai ana le iai le prejudice ia le survive tātou I nei atu nuu e whau mai e tātou e le mwhinta tu ola without prejudice e le mwhinta ku ola the positive prejudice. Yes. Yeah. Mai langa ka kawanga iei me challenge ai mea ia. A lengi challenge I ka kuolanga. Ele is a meaningful le olanga le tau lai. Yeah. A le ai fu se lo toleanga. Ele se winga le olanga pe fuera le mele le faitala. O te le kui le faitala, mele le fatu putala. Mele fe ave tala. A le ai mena. Board world le olanga le tau Yeah. More challenges. Look your langa. In fact, that will lay on no mea. Yeah. Yep. Okay. Helen said, "Thanks for that, Reverend. Let yourself be known. Exactly, I am. My whole life, I'm kind of person I don't want to be bothered. I just do my work and do what I have to do. I'm different from my hubby. He used to be a dancer. So he's like an entertainer. He loves to greet people, especially Samoans. O'olai ese mai opposite. And I think that's the reason why you get along, Helen, because this is the thing. What you admire in your spouse is what you're lacking in you, if you are to be honest. Teamwork. Yeah, teamwork. Teamwork. Yeah, and that's a scientific fact for you. Opposites attract, and same repel. I don't greet Samoans unless they ask me. It happened to be me. It happened to me and my first cousin without my hubby ale whailoa ma'ua lo first cousin. Be sa oilale whasoa, let yourself be known. So this is part of that whole continuum. No fai tau fo ile tusia a Jeff Bezos I ana shareholders. Ulu e pe tau basu taru wai e pe o le principle mal manulauti na tu le ia le Amazon I le amatanga e o mai lava le te minei. Never consume more than you produce. Never consume more than you produce. So e pe o le winga la o le tala e le mawhai e oe ona e gimme. I want to know you, I want to know you, I want to know you, when you yourself don't want to be known. In fact, alua wafo I ale menale na nofo lo tupu.
That's why you're stunted growth, because you know everything you know. But there's a lot more that you don't know. And I think through vulnerability, you're able to do that. Yeah. Malama. It makes sense. Yeah. E te piwera o te maititi fu e ola mai le ola ngai. Just sit at home. Ele a fu. Ta siar matala tu lolangi. Na nofo spu mo le. Na va ai le lau te lengo le lolangi te le mea. Yeah. Why? Olisi technique o te whaongaina. I become vulnerable and I say, oi, if I feel silly, well, maybe that's what we need to take on. We need to expose ourselves to the world. E kaunka ko malama. Expose lai me te tau o na expose ai. Okay. So io pe o le siala me whainga luenga o le whesili-sili. O le whesili-sili. E le organizing principle and you go in dumb and you come out smart. O le tele lava o tangata e organizing a community whaero lava se whono ia le la walwe meet ma o il whewhi au lea po ile group lea. They always have preconceived smart notions. If I may organizing principle that you go in dumb and you come out smart. In other words, o wale whaiau mawhauwhaunga ua settle. O na e alula ia ma mawhauwhaunga na. I allow the community e whaatonu oe. Ia o le whate te ingala. Le tala leo te masani e pea whamai o paasa moe e le tau tu ua i lunga leo fi langa no whalesi pa amatoso i lalo. A e alula malo mauti noa le na i o tatou tangata. O na ele o lo manatu, you go in smart and you come out dumb. A whapea te alu malo manatu, well, ai longa i sea sa ol melea. Ai longa i sea sa o ato toa. Ia pe apalai fo ele apalai o tatou tangata. You kind of go in kind of dumb. Te sire ngā mea o tere tatoni ai. Ile... I pa mena o tere tatoni ai. Ia... Langa o whai ngā ruenga i nei o kele kaka ia uo. I len Samoa. E mata o tia fo i nā tuenga. E maua so stangata. Yeah. Mele o te tala noa ia ule mele o le natura o ngā ruenga fofo. E le fautasi a Samoa mei. So se tangata soifua la. Mena te whaalongo lo tangata pe ia. In other words, la ka ko kampai mati mo te ka ku tangata. Yep. Ai le fa pena. Well, we need to examine the source of the men now. Te le tatonu ia. Te le tatonu ia na sa mo le men. Yeah. Yeah. I think that's the human condition. Yes. That's the human condition. So go in dumb and come out smart. O leisile na me whainga luenga. If you're looking for tools, mana ia o tool na, be whaatangata valea. Ia, ai ma whai ona whautua ina o il meolo e alu iai. Okay. So ole whamanatu la ile vaiaso ne. So this is part of our folasanga, that they may know you, the only true God, and you yourself be known. Whailana na apalai o relationship solo iai oe nei, ia ma whaasolo solo atu ai luma ina ia mawai o ele pale whengai ma le tua. Ia o wai, you know, we're stuck with the Christ story. O le fisiri la, o le ala le si iteration o le melea, a wai pe o na whaiatu fo I teimi o whano. The last upgrade o dato story sa tupu I le awhi lima se lau during the Protestant Reformation.
pe o le te milina ina ua matala mai teknolosi le o le printing press. O to te le tangata o whaitau tusi. Le ngata na ua whaaliliwina fo i le tuspa ia i le ngangana le atunu. Ia ua accessible ai. That was the last upgrade. O le challenge la mo tātou i le internet world le nei. O le ala lesi upgrade ina o le tātou tala lea. Whawhewhea ona ave le tala le leia Yesu Keriso i tuli inga o le langi. Ia i lātou te le o i loa le tua. Malona alo Yesu Keriso. So melana so e le manatu e amata ya tātou ia ale leilo ia na tala lola ia tua. Whaonga ile ngana le atulunga. Ia malenga ngana whaingofia fo ina ia mau e tupulanga tala vau Samoa. Mana ia Reverend Mele o lo tanga whaateitai principles man. Vai aso le tēnei. Nā mātou o i le usunga whono o umanila le lotu. Mai o te whaongaina le mea lea i te mi uma o te aru iso se mea. Aua ni e ala turoa e aru te nofo i ruma. Aru nofo i tua ne te wala tasi whatia o te sautua. Winga la la utana. Nea so vai aso len tēnei. O la tu nei matu tau whao se matu vai na matu tu no foi e tua. A turi a matu ruma, me te o ruma mene. Pau alan mene ruma fofau. O rea o ngā tu spaia. E oi. Ia saurore ono foi tua. E wha avanoa. E tu leia uru me te ruma le no foi ia malo tatu whaia. Saulo ma le sa pi o le puro o tau samama. Whai si te saratu. Nofo. Mai. O ia mai ia whai whi au mauratu. O nofo ana ia wha pesoni. E se te sa o te spa ia. Ta fio laipe na o latu usau whai ai. E sautang tare turi au tua. So let me ask you this. E te fia nofo I luma? Never in my life. Yeah. Never. Because I think o le mele na lena mana o le li ia whaatufunga I nai tangata ina ia iaiseisi option e se mai nei lo le fia nofo I luma. E te fia maua tofi le lei. E te fia mau mea. E fia avea o e mātua. That's the same line of question. E fia ata mai o e sili atu nei lo nisi. And I think la o le mea na oto e le li I. Ia o le tangata ia o le tangata. Whamailisa na tala leo te manutua ina. A fo I maile au na sanga lua I le vao. Sau ilo na matai. E whai atu e alo na matai alo mai o se tanga malu le la ta penatu lau sua. O e lei loa sa e le vao I le aso ato. E wha pena e ona whail matai. Whamele li le ai. O le au nai o le au na. E se le maua lunga o le standard na si I le li I o datu tangata. Ia awai o le mela na whai e le whatu tuanga Kirisiano. O le take advantage o le mele nā. O na le no nofo I ala iti nā ana tele nofo I luma. A wafala I titia o no le melea. Ai se a leanga na o le toa whala do. O te tau na whau ia a no nofo o mātangata. O wai awaila I le King Arthur. Knights at the Round Table. O le malo le nai mawhai o na boro e tātou. O le tofu al tangata ma le no foanga I le lao ai ma le laulau. Le round table. Le round table. O wafo e tutusa o mai tangata ia. E tatou o foi na mea leo tutusa o matangata. E te tau foi na o tatou tutiro I mea lea. Wai pese ina ia owa ni toe whapera. Wai e lis tangata. E ala nolo to maulalo ona ina nai rona wha maulunga.
e peise I ala na nofo I tua o nei na ia wala au mai o ye lumo. O le mela na whai tete o ina te iloa. O ina te iloa na o le tua na tisila fia le loto le tangata. E le au lalo mafafon mena. Yo, o te o le loto le tangata so e mafafon mena. Nanga ele whainu whaitau o le loto le tangata. No, ele mwhai tatou. Yo, a o le tua. A o le tua na tisila fia. Na, yo e. O I nā ngata I lo roa. Ia. O lo whaitau winga o le mafafon le tangata. Ia. A o le tāua la, pe ana no o watua le mele. Principle so tu spa ia. A tatu tau mwhai e whataitai ai. So sweet. Yeah. Ia. Ia, ma e pēra le mele. Ta e tate pio tate ro le leia. E whapena wingo tangata. E mese tangata, mese la u leo tele o tutono le li o lea. O le pulenga man Tagaloa. Yeah. E mamao malo tau filo lo tenu fuse. Either o lo tutu fafo. O lo no fo ai no fo pito sili ona. Nang leo tela tumleng loto maulalo. I'm not in there. I'm not em fai onga le welcominga ile sekolea. So tete savali atu ala mlea. Yo. Eta sian me fafangulo te mafafon mele. Spaia. Yeah. Meranga ni le o so uma tu fai tau me ma foto. Ai no na tu ama lo fiu va ngai tu le o. Ai no forole I tu ai. Asa vali mai sa tele la tu mai. A vai dal me. Tu le so se me fai. O luma I no fai. Yeah. So o pio me ia e fai tete ai le Yeah. Se whinga tau issues na, au issues moniana. Yeah. Awai, e whapenale winga o le mele iei tātou, so o le whautuanga la le, well, this is the Outou Manuia. E le whaatali se I luluti ia tinga, e le whaatali se loloto le vai, e le whaatali se I o I mafutanga telena. Ia ai ta pena ia lo o nangai I le mea lo o iai. Whamasani e nofo I tua, whamasani e nofo I luma, whamasani e nofo I lo o ngā tutonu. Ia whamasani siri lava o le finangalo le tua. Ia wai e le teimi e sui ai. E le teimi e sui ai. Ia na te taurola I o ne ustai ai. We have a question from Tasia Flynn, 1 Peter 4, verse 9. Do not pay back with evil or cursing with cursing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. Do not pay back with evil or cursing with cursing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. Yeah, well, I suppose so. Lef tali mai ia Tasia. Nei te mina o le whaiwhi awai, nei te mina o tau le a fōi tangata noa. E pina ui loa lava le me no fōi ia whaiwhi aoma. Ia e pese ila e se la o whawhau ina langa o mena no fōi whaiwhi awa, mena no fōi luk ta maa. Pese e le winga le nae mo ia mamao, ia e lata lata, e mwhana e tolo atu ma. So e se lalo usau I le ngā luenga, e se mai perhaps I se waaifo I Misi. Na usau la ma loo mautinoa, o le ngā luenga le nei le whawina I mea nae waai e tangata, a whau I le finangalo o le tua, o na whaali manino mai, and it's something that historical, it's not something that e whau le tasi lua tupulanga, o se mea fo e taulawa I le whawawau o le tua. So e pe o mea lana in a sense, there's a certain confidence that comes with that. At the tawana whaitete le na peona whaiatu le vai aso mawai. E te tawana e loa le tua ma whewhe pēr. Matau pēr. Ioe. E tauna e loa le tua ma matau pēr I le tua. E tau whailana e loa tangata ma e anga le lei pē iai. Ma e alofa pē iai. Ma e tu awa noa pē iai.
Wa o le mea lena e tele ina lape i tangata. O lo i loa o le vai o le tangata. Ia na tu i lola ia. Wa ailo lava ilo na sese ia. Vai le leanga le tamalea. E le lo le winga le na o le tangata. A le tangata ia te ia le nganga o Yesu Keriso. Na te iloa le tangata malofa. Na te iloa fo i le atua. Ma matau pea. Yeah, so for my lata sia, do not pay back with evil or cursing with cursing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. Yo, e pese i le whamanuianga e sau pe a wala uina o e le tua. Wa o vaila te pena ina fo ila o lok tangata whaingaruenga. O tele i alui Malua, tele i alui Kananafo, na walui i Claremont, le aonga whawhaiwhi aua, le metotisi. Au na uia tu fo i wai whiamana o mia le bachelors i nema whai ona su elo masters. Ona whatu awha au oi leo oe le UCC. Da wala atu la i le civil engineering o la o na baccalaureate. Na ana maua e lo wava noe su ele masters i Claremont. A lo winga o la utala e wala au ese le tua i tangata. Te manatu a whai e oe le ngā luenga matali e oe le fina ngalo malwala au le tua. E tusa ma le mawhai o lo i ate oe, ma le ami o tonu ma le maoni and truth telling o lo i ate oe. Then I think that's a good life. That's a nice life. E ui alai na upu ia e le fifia i tangata. Ia o lo lua apa le whengai ma le tua e te moifi le mua i le po. Vai Outou moe ale o le ala I le pule o le auona, serve first. Yep, whaftai. Perkins said, I have a fear of knowing others, especially on social media. Well, that's the other thing also. I don't think you can fully know somebody on social media. I mean, o te no fwoi mo mawhau I tatou fans, I don't think I loa. Pekau ese le window le whaonga mai ai ne me leo o le loa o stata. Yeah. Kele I mawhau le social media. No. I mean that I don't think you can know somebody fully in social media. In fact, it's such a nascent platform. O le telo mele le lei. But until we have enough people participating, na matalo in a turn I social media. I learned a valuable lesson that others I allowed to know it only weakened my innermost self, because I had high expectations no matter our differences in characters. Others tend to be way off, and I regret trusting and knowing others. Yeah. Well, that's part of the vulnerability and the love. You can't do that to others. You have to do it to God. Yeah. Okay. Tui la tatu pese lea. Ia na whaumatu leo tatu wholasanga I le situ. O te mawhaia o a ula le atua o te mawhaia na whataunu a ufolanga o te mawhaia
faia o aula vale atua o te mawhaia na whata unu a ufola folanga o te mawhaia amu ia le whaile atua mona malo si anga e pei ole la au toto i tafa o vai ele iloa eia le la malape ao mai faalango mai faalango mai faalango mai o te mawhaia o aula vale atua o te mawhaia na whata unu a ufola folanga o te mawhaia amu ia le whaile atua mona malo si anga e pei ole la au toto i tafa o vai ele iloa eia le la malape ao mai faalango mai faalango mai e pei ole la au toto i tafa o vai ele iloa eia le la malape ao mai faalango mai faalango mai faalango mai Ia pe o leo te lenga lava le tatou whaopoponga i le vai aso nei. Having a meaningful life. O lo soifua ma lo wola i se o langa ui ngā. Iona whairurifisi de whawhewheona e ola i se o langa ui ngā. O le talila, o lo i lo le tua. Ia malo nalo i Yesu Keriso. So o le melana le o lo whaopopo i le tatou i Outou Manuia.
So a whapea lava lai e li lifa ia lo soifua mo lo wola I se whaatufunganga o le nā. O lo tau mawhai e loa Iesu Keriso, o lo tau mawhai e loa le atua I le tio ata o Iesu Keriso. O lo tau mawhai e whalongolongo I le nganga pa ia. Ia awa a whapea lai e whapea ina o na li lifa lo mawhau ma le whaatufunganga. Ia na e loa atu waila ia mea o lo puniti ai lo I loa. O mea o lo puniti ai lo I loa. O manatu ia... Ele ni manatu se o manatu e pei ele o sao mo oe. Manatu o lo puniti ai lo waluanga I luma. A wafa pela ve te fina ngalo ina ia e loa atili le atua ma e loa le atua I se awala e mawhai ei o na avea lo soifua e pei o le soifua o Keriso. Then you know o lo whalave lave manatu ia pe manatu lena ta ue tui lepa. O lo talitonu e no whanga e whapitoa mo tangata e se maine lo oe. O lo manatu I paai e pe e no fulesi matoso I lalo. You know, stuff like you're not good enough, you're not smart enough, ele lau whasa moa. Po alava manatu o lo opuni tia ai ia oe I le aluanga I luma. Ia, I think o manatu na tauna o na telepe, manatu na tauna ave ese. O manatu na tauna e tilo totoa I ai. Po o moni e mo oe. E te lo le leia ala e le o moni, ona e le iso malosi, e le iso wola e tupu mai ai. E le o maua ai se tu lai. O mena te ilo ai o atua pepe, o atua mate I olo tāpua I tangata. Ona e le ise ola o tu lai mai ai. So, a mauro lai a te oele toa, ma le malosi e te engage ai, ma interrogate ia manatu ia, ma whaatala noa manatu tua ia. Ia ona e loro la ia pe pick up e oe, pele ai. Ia at tawa la ona li lifa lava lau tilo ma lau vai I le tua malona finangalo. Iesu Keriso malana ngaluenga na whai nei. I malana ngaluenga fo I lo whai pēa le nganga pa I o le tua I o tātou tupulanga. Mo mātou wala I nei Amerika, ia le pese I you know, le fo ina uwa ai le tusi le na sau mai le ia Joe Biden le Palestine le a tātou tui. Ia le fo I e tau mai ai ia le tula fono e ta o le American Rescue Plan na saini e ia matis fultasi o le tausanga nei. Ina ia vaccinated tangata, le ngata le nā ia whame ia le mea nata o le direct payments e awhi whase lau o le tangata. Ia ma le ono se lau tā la e na o mai a te sema. So anyway, o le ta o mai ai le tele o tupe ale malo walu. I le tusi la lea e lo lima. I am pleased to inform you that because of the American Rescue Plan, a direct payment of $5,600 was issued to you by paper, check, debit card. So, o le winga lo tala, o le mena le o tupu nei a datou. A mawhau la le fia. Se lau lima sefulu miliona le fa household so lo maua ia tusi fa pena na I loa ila I o le triliona le sa print le vaenga e le o uma ai e pese I o le mele le tupu nei le malo Amerika I la ule fai tau e pese I ua fa faingo fie I tatou o le se alofa o le se taulanga o le se a faina everything is free for all. No for le fale ascent mai low income. So ani yo mea. Ia oila se afia ngalue. Oila se afia usu ma o si lona mafo fau. Ya lue so sa ngalue. Yeah, that's at the national scale. At the local level, o le ia tangata o lo ngalulue le aute loa e tors furuta la I le tula.
ia lato ngaruenga ia fai. Ele ni ngaruenga fo I ma o sia ai ma o le te lau te me nofo mfatadali tangata. But yet this is what the level of payment is. Ele ni fatufunganga fapitoa. So o mena lau te popole ai nei te ua amata o na soft ia tangata o le tunu une. Mana ia si mena na o mai. E mea i tui ngā ruenga fu i nofo. Ai te telepei. E mo lunga na to. E pura mene sa o ia. But te iei le koe ngā mawhauwhango once I care ese maro moenga re tai au. That's the hardest part of your life. O re te mea te tu ua ailo a inga maro whale. So, po le ar pe tinga inga ngā ruenga teru i pe le ai. O lo waru ese male a inga. Ia pi o meira no te leninga me ngā ruenga. Ia. Me fuilanga i lei awa pe keru ese ke moe I keru ese out of town man ngā ruenga. So they have to pay incentives. Ia. Ese a. Po meo pe TMs. Langa I lei whaingo fie lo waru ese manu a inga. Pi on mawhauwhaunga na rei o ngā. So it's not so much o le kupe pe ika I lei tūla. O le taimi ai te aru ese ma le mawhana lo moenga re tai au. E whaitau ina uma mianga. So pe ua lower a le bar o le a whaina. Pe ua e o ai se mea, well, ele se mea whatau waa I mana tō nisi. Le mea leo o le ala il tai au. E pe se e mawhai o nā whaina ai oe. So therefore e tau ana remunerate o e tauna tutongi o e se tutongi e tau ma le risk o lo e teikinga. O le whawhitauri la o nei triliona umalava, it has the effect o le lower ai o le e debase le currency. Wai ele mamaula sa tato vai un tato I lole o le moi o le dala na because o swinga le va o dala sa mo mal dala I nei. Pita sina me ta ua ta pio o ina mai tato the more money that America print o le loa fo ile na o le value o le tlato tupi. Yeah. Yeah, ka ku karango le trillion se le se kamai kupi. Yeah. A lea e sa o mtua pa ua le Rachel ka ku kupi Amerika. Yeah. E wai pe o le mena le whai e ma le whiwhia tangata I Karl Marx malana Communist Manifesto. Pe o lana tusi le na. E pe se I o le manatu e tauna share o ma tangata uma. E o al tangata e le o ngalue e tauna maua sinana ai. Ia. E pe mena le tau popole ai. O lewa foi o polonga tangata, o lewa foi o le whetau I tutongi. Ia a leo o tau wheroro tongi. Ia leo whesili nei po whea la wale la lulunga tau o mea. La susi ia peila le si mea le stimulus. Le foi o toi tilo la toi saurisi. So o le popo lenga la. O whea atua I ngai mea na le au mai. I mean, tau o al tuspa ia. A ola I titi o tau whatutua, sa whawhanga o tau le susu. Ia, a matua whatutua. Ia, o sui lole, le tau sami e tau sami e. I lo manatu o le tele o tupe e mal whaingo fie o le whesofi o tatou I lungo pa o lo whaavaivaina I tatou, eventually. O la ale e se upu, o la ale mawhai e ona whatusi te te. Ta whape whaivavaina tatou. Ia, pe o pauna o le mea tauna pole ai, ia tatou, wale ngatala I stimulus ia ta vai tu fo I premiums o le health insurance, na wamata on subsidize le malo. O le aolo o free pe ia le metro line ia tatou. So lo tele atu pe o lo sautono le economy. Ia le pese I wana mai tangata o le fiangalulu e tangata. Tingana whalala atu lusfulu tala, lusfulima tala I le tula. Ia pe o le fiangalulu e tangata. Se longa e tolu sfulu aluanga I lunga. Ia, ne whamei e se fesili. Tui.
Famaitasia Flynn, James 1st, verse 12, happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. Yep, that's true. Okay, sorry. Yeah, ona o uti tatu taimi a tamnatua le a whaamaua ia tatu la langa. Ai fo iani fesili e tu ngā mai te tawana mai lunga ia la sosani fo e tali moving forward. O le nei taimi e vei masui o whaatonu ma le tatu ofisa i nei e mole te le tuai ia le nganga whaaftai le tatu tunu. Ia i lato mwhai ina mafuta mai le whaapoponga le tatu i Outou Manuia le neva yaso. A whai i eisi upo o sala ia whaamangalo lau ona. O le nei taimi ia manuia te le whaasausonga le tatu o tunu iso se mea o lo nopia iai. O le tau o ono Misipouena Tagaloa mai Outou Manuia. O tusipa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. E ao ngā fu ia e ao ai, e ao ia. E whaatonu ai, e whaapoto ai fu i le amiotonu. Ina ia ato atoa o na le leia i o le tangata o le atua. Ia saunia lava i ngā luenga le lei